Ndabasuje cyane mbifuriza umutekano, amahoro, ibyishimo byose bikomeze kumbabanukira mu mitima yanyu. Nyagasani Rwisi abandindire. Uyu munsi tugiye kureba icyegeranyo cyateguwe ndetse kikanigwaho neza na TV Entertainment Rwanda cy'ibihugu 25 bifite ubwenge bwinshi kurusha ibindi ku isi. Iyi nkuru ntize kugucika nyaboneka, ni inkuru y'ingenzi wakuramo n'isomo. Isosiyete yo mu Bwongereza yagaragaje gusobanura urutonde rw'ibihugu bifite ubwenge cyangwa bifite abanyabwenge benshi ku isi kurusha ibindi. Kugira ngo ibigereho yashingiye gusa ku bipimo bya siyansi. Iyi sosiyete yitwa Vocha Crowd yazirikanye ibintu bitatu nk'uko byatangajwe na News. Umubare w'ibihembo byitiriwe Nobel byatwawe impuzandengo y'ubwenge, imyaka y'abaturage hagendewe ku makuru ya 2012 n'urwego rw'amashuri rw'abanyeshuri, amakuru ya 2015. Muri uyu mukino bigaragara ko ukemangwa Ubuyapani buza imbere ku isi mbere y'Ubusuwisi n'Ubushinwa. Amerika nubwo ikiza imbere mu gutwara ibi bihembo byinshi byitiriwe Nobel, yananiwe kuza ku mwanya wa mbere. Ububiligi buza ku mwanya wa 7 inyuma y'Ubuholandi bwa 5, ariko imbere y'Ubwongereza bwa 8 ndetse bwanikira. Ubudage buza ku mwanya wa 12 n'Ubufaransa bukaba buri ku mwanya wa 24. Uru rutonde twaruteguye neza, turareba neza kugira ngo tubibagezeho neza gatanu ku kandi, kugira ngo mushyire amakenga. Ku mwanya wa mbere haza igihugu cy'Ubuyapani. Igihugu cy'Ubuyapani kikaba gifite Nobel Prize Ranking 5th, IQ Ranking presents 6th, and School Test Ranking Future kaba ari 5. Umwanya wa kabiri ukazaho Swaziland, uwa gatatu China, ku mwanya wa 4 USA, uwa gatanu Netherlands, uwa gatandatu hazaho Uburusiya, umwanya wa 7 Ububiligi, ku mwanya wa 8 Ukraine, uwa 9 hakazaho igihugu cya Canada, ku mwanya wa 10 hakazaho South Korea, umwanya wa 11 Hong Kong, umwanya wa 12 hakazaho Ubudage, ku mwanya wa 13 hakazaho Taiwan, umwanya wa 14 hakazaho Australia, uwa 15 Finland, umwanya wa 16 Hungary, ku mwanya wa 17 hakazaho igihugu cya Denmark, umwanya wa 18 hakazaho igihugu cya Australia, umwanya wa 19 hakazaho igihugu cya Norway, uwa 20 Sweden, 21 Poland, 22 Israel, 23 Czech Republic, ku mwanya wa 24 hagaheruka igihugu cy'Ubufaransa. Ndabashimiye mwe mwabashe gukuritana iki cyegeranyo gito mwari mwateguriwe na TV Rwanda ku bufatanye na Rwanda News. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze kubana namwe, amahoro, ibyishimo, umugisha byose bikomeze kuba ku ruhande rwanyu. Ndabashimiye.